Michele Rondino, l-attur u direttur maħbub u segwit fost l-udjenzi Italjani u Maltin għal parti l-interpretata l-ispettur żagħżugħ Montalbano fis-serje mnebħa mir-rakkonti pulizjeski tal-awtur Andrea Camilleri. L-istejru huma ambjentati fil-belt immaġinarja ta' Vicata fi Sqalija u ma bbażati fuq raħal twelid Camilleri stess f'Porto Empedocle. Fil-waqt li Luca Zingaretti huwa l-attur li fis-serje oriġinali jaħdimha tal-ispettur Salvo Montalbano, is-suċċess tas-serje witta triq biex fl-2012 jinħadem is-serje Montalbano Giovane bil-parti tal-ispettur żagħżugħ tkun interpretata minn Rondino. F'intervista ma' TVM News, Michele b'ton sentimentali jiddeskrivi s-serje bħala proġett kruċjali li taħ pjattaforma importanti sabiex jiddiversifika t-talenti ta' reċtar u jistabilixxi ruħu mal-udjenzi, jgħid ukoll huwa kburi li żviluppa relazzjoni ta' rispettu u biberija ma' Andrea Camilleri nnifsu. Yes, it's based on a true story of my city. The present inspired me because in my city and the situation today is worse of the 1997 where the movie is based. Rondino jinsab Malta fil-kapaċità tiegħu bħala direttur tal-film Palazzina Laf, film satiriku li fih qed jinterpreta wkoll parti ewlenija u li għalih irċieva ta' rikonoxximenti, nomini u awards. L-istorja titratta fabbrika fejn il-managers qabdu ħaddim biex jispija fuq il-kollegi tiegħu biex jidentifika l-ħaddiema li l-kumpanija għandha teħles minnhom. U jibda jsegwi b'mod ossessjonat lill-kollegi tiegħu biex jirrapportom. Eventwalment ikun irid li anki hu jitqiegħed fil-binja li tixjieħeb ma' kamp tal-konċentrament. Jgħid li l-esperjenzi ta' tfulitu fin-nofsinhar tal-Italja jispiraw in-narrattiva. Andrea Camilleri was an artist, was a man, was a person who can talk you about Pirandello as a neighbor, and I love it. That character is most important for me, also because my because he gave to me the popularity. Because I'm popular thanks to young Montalbano, and so. Michele qal il-TVM News li żar Malta l-ewwel darba waqt il-ġbit tas-serje bi 8 episodji għat-televiżjoni The Count of Monte Cristo. L-adattament huwa tan-novella ta' Alexander Dumas taħt id-direzzjoni ta' Billy August. Il-filming tas-serje qed isir f'Malta, Franza u l-Italja u ser toħroġ għal-wirja fl-2024.